Bio sam ugasio, našao novu voice mikser, da li volim mikser? Da, znam se. Sam mutovo OBS, what the fuck. 1 od 7 na svetu. Nensori Porsche 911 Turbo S. Ima ih ukupno 7 i moj je 7. na svetu i igrom slučajeva jedini u Evropi. 7 od 7 je onako cool. Naš ono mali vle. Danas ću sa Stavi vama router da na prozor da unboxujem fiksaš ovaj net. automobil. Zato što kao što vidite, auto je nov. Sjes kao mogu sad stavim ove stvari kao da kažem da je nov. Ali ljudi, auto je nov. Imamo znači 2 ključa. Otključavamo auto. I čim se otključa auto, čujete ovdje ove ventilatore kako usisavaju. I kao što vidite, ceo auto je od Druže, šta je ovo? Pogledaj, ovo izgleda korak. kovanog karbona. Svi detalji su od kovanog karbona. Ali više o detaljima malo posle. Prvo, da Forged unboxujemo auto, carbon. jer sam ja jedva čekao da preuzem auto i da skinem sa njega ove presvake koji su mi slikali, jer sam ovo video samo na slikama. Presvaka sa sedišta. Ti na sedište u baba! Jer je to Bakin auto, zapravo nije moj, nije Župov auto, nego je Bakin novi auto, tako da veliki pozdrav za Baku, prasta ovim putem, jer nam je dao svoj automobil da ga snimamo za ovaj kanal. Respekt za Baku, brade. Još sam je ovo Landara, pa neki privesti kao Mensori. Da ne fleksamo previše, ali kao da vratim u džep. Znači, ovdje imamo grb Nensori P9LM, to je oznaka ovog modela, 7 od 7 u svetu i da bismo dokazali da je 7 od 7 u svetu, imamo dokaz da vidu svi spolja, 7 of 7, ili što bi na srpskom rekli 7 od 7. A također, ako ne gledamo spolja, imamo i dokaz iznutra da vidimo da je zapravo u pitanju Nensori Cabrio 7 od 7 P9 LM. A imamo i ovdje P9 LM Cabrio Mensori 7 evo 900. Zato što ovaj auto je sa 650 fabričkih konja dignut na 900 konjskih snaga. Motor je izvađen, promenjene su turbine, znači evo ja mogu do sutra da vam pričam, ali ja evo čekam da ga vozim. Dižemo ovaj karbonski. Šta kažeš, Vaka, a? A kasnije mi live jedno pola minuta, ali bolestan auto. Druže, šta je ovo? I hud, otače ovo haubu od kovanog karbona i ovdje imamo 900 konja. Pa je ovo unutra sve karbon. presvaku fake Lambo presvaku, a također imamo i ovdje Nensori presvaku. Man, sorry, I'm just better than you. sorry. I ovo je od karbona, gledaj. Au, brate. I ovdje vidi kovani karbon sve ovdje. Brate, gledaj ti koliko su oni pazili na detalje, ono. Apsolutni, svaki detalj je od kovanog karbona. Imamo ovdje ovaj prednji splitfer. Šta god da je. I najjači detalj od svih su ove bolesne kovane felne Nensori Forged felne, nemaju sve ovaj... Nažo ne zna babura ni koliko inča, ja mislim felge, nemam pojma, boli ga kurac. Pa kako, nit ga nešto zanima, ja mislim, ali... Ja mislim da ga boli kurac. To je prsten od kovanog karbona, to sam custom ja poručivao da mi urade i čekao sam nekoliko nedelja da mi odrade da felna izgleda baš ovako. Nensori, Lucen Remove, to je ovaj šraf, kurac, palac. I naravno imamo bele kočnice, kao što vidite se vide bele kočnice, bela, ogromna bela klešta, zašto sam ja htio da mi auto iznutra bude belo crn, da ne bude da je kao da navijam za Partizan. Partizane! Šalim se, relax. Ali ne, jednostavno volim ono crno-belu kombinaciju, volim i patike da mi budu crno-bele, trenutno sam ono malo blue da bi se Ivane, nisam vidio, Ivane. Crno i dosim belo, ne komplikujem previše. I da, ovdje imamo strašan Nensori P9 LM Cabrio. Da li bi bio pojava na One Life Rally ili bi bio samo okej? Ovaj auto. Naravno da je bio pojava. I to, ako me nekome nije jasno ko je tata, župuje tata, razumeš? Ima ovdje dokaz da je 7 od 7 Cabrio, jer ne Cabrio modela mislim da ima 9 ili 10 u svetu, nisam siguran, a Cabrio modela ima samo 7, tako da ovaj auto nećete vidjeti nigde na svetu, sem Belgrade, Serbia ili gdje god da ode, baka, prase, daj. I Ma nema veze, Aleksandar. Belocrni interijer sa BP Ostaje ovaj facecam zbog igrice što smo igrali.
sedištima i sa naravno mensori detaljima na sedištima. Ja sam tražio ovaj custom dizajn sedišta, imao sam opciju da stavim sportske kadice, ali nisam hteo zato što ja želim ovaj auto da vozim na duže staze, da putujem, mislim da ja putujem, nego da ga vozim od grada do grada, od države do države, jer volim da vozim, a kad bih imao sportske kadice ne bih mogao toliko duže u vožnji, tako da sam odlučio da promenim interijer ovakav i ako se bude previše prljavo, znači ovo prvi put da imam beli interijer, ako ga budem previše prljavo, samo ću im poslati da mi odrade full crni mensori interijer, ori GG. Ovdje imamo ovaj usis ventil koji hladi kočnice i ovdje imamo naravno karbon, kovani karbon preko toga da to bude našo natrkano do maksimum. Ovo je sve kovani karbon, ovo je kovani karbon, ovdje je kovani karbon, ovdje je kovani karbon, unutra ovdje je kovani karbon, ovo dole je kovani karbon, znači bolesno, ja nikada nisam... Realno, da vidim nešto da nije ovaj forged karbona da toliko košta auto, mora biti sve savršeno. Vidio auto gdje su pazili toliko na detalje, ono. I da, i razmišljao sam da li auto... Ne znam šta je ovo je Turbo S. Ne znam koliko uopće košta taj Turbo S. Ne znam, 200-250 hiljada. Sigurno. Kralju 700.000, sam zato što je mensori... Bude beo spolja, ali su mi ovi iz mensorija rekli da će da ovo je fabrička ta kreda boje, da će da izgleda bolesno sa karbonskim dijelovima i bili su pravo, ali ako mi dosadi najlakše mi da im ga pošaljem i da ga ofarbaju, urade u belo full. Možda će se bolje slagati s interijerom, ali generalno ovako kada ga pogledam, meni izgleda monstruozno. I naravno, biće komentari, pa mogu si bolje auto 700.000 evra da uzmeš, mogu si Revuelto, brate, Revuelto može svako da uzme. Nek proba svako da kupi ovo i još jedno bitno pitanje, koje boje vaš? 7 od 7, mensori, Porsche 10, 11, evo 900. Imamo ove strašne retrovizore, također od kovanog karbona, na kojima piše mensori, zašto su original mensori i vidite ovdje izgledaju zakriveno i brutalno izgledaju zato što imaju taj detalj kao M modeli BMW-a, a svi realno najviše volimo M-ove retrovizore zašto su ovako zašiljeni na unutra, da, to je ono gas, naj. Dalje, imamo još jedan detalj ovdje, kovani karbon, imamo skroz sa strane ove lipove, ovdje, side skirts, nisu lipovi, to su side skirtovi, kako se to prevodi na srpski, nemam pojma, ali sve od kovanog karbona, ovdje je mensori, znači, apsolutno gdje god da pogledaš da te podsjeti, Burazeru, mnogo ove imaš, sve je od kovanog karbona, sve je mensori. Znam, Buraz, opusti se ono moje auto, rile. Onda imamo ove rubove točkova u kovanom karbonu, Imamo nazad i sad nazad dolazi najbolesniji deo. Samo pogledaj odavde, priđi ovdje i snimi odavde kako izgleda zadnji deo ovog automobila. Ovo je apsolutna boleština. Ja kad sam video to, bio sam zvonu, brate, možda je too much. A on sam skontao, brate, nikad nije too much. Nikad ne može da boli glava od viška, što kažu. Tako da sam odlučio da poručim ovaj auto i usralo me, pazite, usralo me da znam čoveka, Project Straight, moj brat, najveći fake osob da mi je ono poklonio Purosangija, to sam malo za content, ali ovaj auto sam kupio zahvaljujući njemu, jer je liga luđa. On je uspio da obezbedi 7. i posljednje mesto za ovaj auto, 7 od 7, 7 od 7 i kao što vidite, neko će reći pa da, to je renta, vi ste se dogovorili da ti da, Buraz, BP na sedištima, 7 od 7 piše svuda, tako da, prema što nastio sa detaljima, ajde unboxujemo volan od karbona, vidi volan, to nisi vidio u Brazilu, volan od karbona, boleština, sa naravno belim detaljem ovdje i ovdje piše P9 LM, evo, 900 da. Sve vreme dok voziš te posjeti koji auto voziš, jesi glavuđa. Nemoj da pričaš, evo i dole piše mensori, znači na najneočekivanijim mestima piše mensori, Buraz, koji ludački flex. I ovdje naravno pogledajte ovo, mensori i sve ovo je od karbona, ali slomili su zato što rade interijer od običnog karbona, a eksterijer spoljašnost rade od kovanog karbona. Tako da, čim prođeš šta? Papučica, kovani karbon. Papučica od kovanog karbona! Boleština, Buraz, papučica od kovanog karbona. Mensori ovdje na tepihu, svuda imaju detalji mensori, u vratima imaš detalj mensori. Mensori apsolutno ima svuda, ima i na ovim vratima, a kao što vidite sve unutra je od običnog karbona i ovdje običan karbon. Možda je u krivini brži, ali ga na pravcu uzimam s 1.9, laga. I ja sam u fazonu da kad prođe sezona, jel ta već mi kasni auto 2 mjeseca i sezona je već skoro prošla, ali dobro, dočekao sam auto. A kad prođe sezona, poslaću ga da se uradi unutra ceo interijer, sve ovo da bude od kovanog karbona, našao sam firmu koja to radi, a nadam se da će mensori moći to da uradi, da sve bude mensori odrađeno, a ako ne bude mensori radi, ima firma koja to radi i svako će onda da traži mensori da srede logoje njihove i sve to. Znači imamo na sedištima, imamo ovdje na, vidio sve ću pridalu, koji je pakao, vrate, beli interijer, a? Pakao!
Evo, sad možda se imamo na miru. Znači ovdje vidimo volanje od karbona, unutra je sve u koži i sa belim koncem, detalji su apsolutno ludački. Svuda je, znači, crno-belo, nazad kao što vidite je crno-belo, znači prelud auto i naravno najbolje od svega pojasevi su crvi sa belim mensori na njima, niste o bele pojase. Al brat voli ovo mensori što piše. Tako sam ostavio crne pojaseve na kojima piše mensori. Ja, mislim tako da sve ovo... uklopljeno da bude najveći gas ikada. Mensori ovdje na patofni. Na patosici u koži ovo uređeno i ovdje bukvalno Ma ukrojeno. prečerali s tim, video, ne piše druže, šta je ovo? Vamo, 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 dole, vamo. Mensori. Znači da kad god okreneš glavu da vidiš da piše mensori. I ovdje imamo mensori detalj, isto je ukrojen na koži i stvarno je auto, nemam reći, ovo moram da vidim da iščistim malo, ono sam ga već isprljao. Ne, pakao je beli interijer, mislim da ću ga menjati jer ja se znojim mnogo, prljav sam, štrokov sam. Hajde, to je to što se tiče interijera, naravno najglavnija stvar mensori, BP, bakav prase jer je njegov auto, on nam je dao to da se imao i ceo je isto ukrojen, nije nalepljen, već je krojen ceo logo. I ovo je naravno mensori, ovdje je krojeno i ovdje mensori je krojeno, možete vidjeti približi kameru da se vidi detalji. I ovo, brate, kad je krojeno, apsolutno posebno izgleda nerealno. Imamo ova 3 bole. U Bosni je mensuri. Mensuri. Ovo je nerealno. Ja kad sam vidio ova 3 izduva, ja sam odlepio, bio sam u fazonu, ovo bukvalno moram da uzem, jer ovo kako izgleda je bolest. Pogledajte koliko je zapravo, ovo moja pesnica, pogledajte zapravo koliki je izduv. Delo je ono preko snimka da je manji, ali uživo kada vidiš, to su bre volke, cevi, bre, ludilo mozga, pogledaj. Ceo difuzor je od kovanog karbona, svi detalji su od kovanog karbona, mogu su napraviti da se uklopi tablica tu savršeno, sve sa strane kad pogledajte, kovani karbon, ovdje usisi zahlađuje kočnica, sve od kovanog karbona i ova ventilacija ovdje što hladi motor i sve od kovanog karbona. Ovi usisi zahlađuje motora su od kovanog karbona, sve je apsolutno od kovanog karbona i to je meni bolesno, jer je meni kovani karbon najlepša stvar ikada. A fun fact, ovaj spoiler se podiže. Prema što dignemo spoiler, pogledajte ovo mensori svetli crveno se slaže sa štopajima, znate koliko bolest izgleda. Ovo je fora. Šta je ovo? Ovo je stvarno već sprnja, ovo više nije ni u redu, brate. Ovo ni meni više nije smešno, majke. Ali ovo realno, brate. Bože, sad čuvaj. Brate, gledam ovo i stvarno nemam reći. Hvala vam. Kažem, reči su suvišne, zato i poklanjam stvari koliko poklanjam iPhone, ovo sve. Zato i pomažem koliko pomažem, zato što ja ne znam više kako se zahvalim vama, jer ovo je, brate, stvarno već nije normalno. Ja vama ne mogu da opišem osjećaj koji ja imam trenutno dok gledam ovaj auto, jer znam da sam ga ja, brate, zaradio pošteno, bez da ikoga pokradem. Znači imamo i od kovanog karbona okvir za šofer, what the fuck, znači koliko detalja su bacili, to nije normalno. I da, kao što vidite, pošto je spoiler preogroman i spoiler kad je skroz podignut, ovaj kurat bi ga udario i da bi ga sjebao, da bi ga polomio, da bi ga ogrebao, šta god, ne može da se spusti krov i da se vrati krov, da se podigne krov dok je spoiler podignut, zato što je spoiler jebeno prevelik, što je boleština kad pogledaš. Sada je pogledajte, čekaj da spustim krov do kraja. Ovo auto ima karbon. Sada vidimo... Jel ovo možda onaj mensori od kovanog karbona? 7 od 7, jel? Jel ovo možda onaj mensori? Mogu vam reći da ovaj auto je najbolesniji auto koji sam ja vidio u životu i kada ga gledate, ne možete da ga doživite. Zaboravio si babura znak isto da je od kovanog karbona. Ja mislim preko kamere i slika možete doživite možda 30-40%. 30-40%. Ti si video slike? Da. A kad si video uživo? Ne može se porediti. I da, gledaj ovo, mensori dugme na haubi, what the fuck, pogledajte vi detalje, pogledajte tu pažnjene detalje, bolesno. I naravno ovdje sa strane ima isti GRP 9LM, Cabrio 7 od 7 i slušajte sada auto kako se čuje, jer ovo je najglasniji auto koji sam ja ikada vozio, a vozio sam M844 motor sa skinutim svim katalizatorima i svim filterima sa auspuha. Ovo ne vjerujem. I ovaj auto je verovatno neglasan. Ovaj njegov M8 je bio baš preglasan.
Ne čuje se ništa! Ovoliko boli što se čuje, ali gledajte da... Ovo je normal. Ovo je normal. Okej. Urla, probija. Jel me čuješ? Da, da. Jel čuješ? Probija, jebe majku, vidio! Kada otvori klap. Na svom mensori prijesku. Okej, nije strašno. Nije strašno. Zovu ti komšije policiju zovu. Ma gledaj kako ovo izgleda, kralju. Po Bugatima i kod je. Neće kažu, a brate, Bako, objasni nam, molim te, što si cava, što voziš tako kod cava. Prisi vam, zato što ovaj auto polazi, koliko ima kilometara na sat, evo ovdje levo, se vidi? Auto ima 115 km, kada sam ga ja dobio imao je 100 km i tih 100 km su nabijeni jer se vozilo od Mensorija do Mensorija. Nije bilo poente su imali šlep zato što je auto iz Nemačke, tako da nisu morali da ga šlepaju levo desno, nego je mogao se odveze ono 10 km tamo vam. Auto ima ukupno 115 km, nov, ja do 1500 km ne sam da ga gazim, čak možda do 3000, a mislim da do 1000 km ne sam da ga gazim ono stalno, ne sam da ga gazim na neke velike obrtaje. Meni nešto čudno čuje glas zbog ovoga. Kao da brujim, brate, ceo, kao... Izunutra. Čekajte, jel da? Ja te bra, znaš da meni bruji mi pluća i glas mi bruji, drugačije se čuje. Tako da auto Daj mi ovaj 7 od 7 i moja je bandera 1/1. Motor. I zanimljiva stvar, pogledajte ovdje piše da ne sme da se otvara krov dok je spoiler podignut, zato što šta se dešava, kao što sam rekao, krov će da udari spoiler i jebat će mu majku. I da ono što ja mnogo volim kod ovog auta je što ima ovaj mali menjač, ja gotivim to minimalističko sitno, ne ono menjače kao ljudi hoće da, ne kao to nije doživlja, ja ću menjam brzine. Bure, ti menjaj brzine, ovo menja brzine, vrate, brže od tebe i samo čilaš na najjače. Ma nema šta, top je auto. Bolest. I da, sad kad je okrenuto da vidite ovaj logo na volanu PDRLM Evo 900, apsolutna boleština. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog automobila. Mislim da smo pokrili sve. Nema neke ono specijalne efekte za razliku od običnog Turbo S-a. I generalno od Carrera ima to što ima tiže spoiler, da puša spoiler, da puši kurac, da jede govna. Turbo S kao Turbo S sam po sebi je auto monstruoznih performansa. Ma bolestan je auto. 10 od 10. A jevi ga, to je Mensori. Mensori voli pretjerat. Bude onako baš predrkan. Vidio sam već na TikToku mi je jučer izbacijalo, pa onda ljudi napišu kao druže, na šta liči auto. Jevi ga, da, neko voli, neko ne voli. Ali to je Mensori. Mensori. A, nije 10 od 10. Kakav Mensori kad ja navijem pola je... Nije 10 od 10, druže, nego je 7 od 7. Izvinjam se. Loša ocena. Tin, pozdrav, Tin.